uPawuli ngithi kini, uma nisoka uKristu kayakunisizi ngalokhu. Ngiyaphinda ngiqinisa kumuntu wonke osokayo ukuthi unecala lokugcina umthetho wonke. Nahlukene noKristu nina nonke enifuna ukulungiswa ngomthetho niwile emseni. Yabonga mfundisi. Ile ndawo engike ngathala muzingidlula kuyona ukuthi umpostoli uPawuli kuningi akulobile athi ukukhuluma njengaye. Namhlanje inqwaba yegidi yababandla alandela imfundiso yakhe namhlanje. Angasakugcina ukusoka. Ngoba uthi anecala kuKristu kodwa uKristu yena umnikazi walomthetho wawubesi. Nalapha ke phakathi kwethu bakhona umpostoli Paul namhlanje. La phakathi kwethu bakhona. Nakubahola bakhona namhlanje njengoba ngimile nje. Ukhona uPaul phakathi kwethu. Uzothi umuntu meyebuka lesi sihlabelelo. uShembe maNazaretha uNazaretha bapheleliswa ngenkosi ilanga. Ngihlale ngisho lento ngiyohlale ngisho futhi. uNkulunkulu wathuma umprofeti uIsaya umqalolo lwami. Wahlangana naye entabeni engcwele enhlangakazi. Wampha imithetho yonke ukuthi uyosifundisa ukuthi uhamba kanje kanje kanje. Uthema esebona izinsuku zakhe ukuthi seziyancipha emhlabeni. Wabuza kuNkulunkulu ukuthi inkosi njengoba ngathi usuzangithatha nje. Umsebenzi wakho ngako obungithume wona engiwenzile uzawusala ube yini? Ilapha athi landa khona abantwana bakhe wayesemkhombisa okuyena onophawu abalibeka kuyena ezalwa ozawuthatha lo msebenzi. Usethi-ke umqalelo lwambo maNazaretha inkosi yeza obengithumile uyeza amehlo awaphathelwana ngabe mhlambe ke nginiphathelile ukuthi nimbone ngoba uthi nomchilo wengubo yakhe kuyamangalisa. Usethi-ke ningisize kanje maNazaretha ayofike athi konke ngikwenze nani ayofika athi kuguquleni nikuguqule. Nenda ayofika athi ngiyakhe kabi idilizeni umnyango kufuneka ubhekele niyokwenza ngoba uyena obengithumile. Sekungenzeka kanjani-ke manje yafika inkosi ilanga yabhala ihlabelelo yenza yonke into yasifundisa ukusina wayesina ngenye indlela yena yakushintsha yasifundisa ngale ndlela esisina ngayo yasenzela imvunulo yonke into yaphelela baphelelisa uNazaretha emhlabeni. Muthi bhala isihlabelelo sokugcina ithi sekubhaliwe ukubhalwa kwezihlabelelo ezulwini. Yathi esishiya nakhe emhlabeni isishiya nezwi nemfundiso kamqalo wendlela asifundise yona siye singaguquki. Ithi ngisho sekuqhamuka ingilosi maNazaretha ngisho kungaqhamuka ingilosi ithi iphume ezulwini uma ifika ithi yekani ukuthi nokuthi uShembe anifundise khona ningavumi. Kodwa namhlanje khona siye sizwe masilalele. Ngoba uShembe maNazaretha inqaba kodwa. Siyayihlulekela nje phela ngoba sabantu basemhlabeni. Thina silandele enye into maNazaretha. Amen. uNkulunkulu ohamba ngenyawo emhlabeni. Ithi uma ikhuluma inkosi ilanga emzini waseKufakameni ikhuluma le ndaba engisho ithi maNazaretha ubaba anifundise khona ningakulahli khona enginishiya nawo umthetho aninike wona niwugcine. Ithi ngisho sekufika ingilosi wayazi omdala. Namhlanje khona indoda empongolozayo ithi ichaza kangcono indaba kaShembe ngoba kwafika ingilosi kuyona. Isikhohliwe ukuthi wasitshela ukuthi ngisho ingilosi sifika uma izositshela uShembe angazange asitshele khona siyiphikise. Siyayiphikisa-ke naleyo ndoda ngoba satshelwa sahlomiswa thina ukuthi ziyofika lezi ingilosi leya ingilosi eyibonile besithi khona engakwenza okungcono kulo Nazaretha. Siyayichitha leyo ndoda ayikho la. Ayihlanganisele utho lo Nazaretha. Satshelwa ukuthi siyilindele leyo ngilosi isiyafika-ke kuleyo ndoda ifike ngo-2010. Angazi lento yenzeke kanjani. Kuyahlupha uma sesingenelana kuyaphela ukwazana nobungane asinendaba nokuthanda umuntu nendaba kaShembe.
ngithi uma ichaza yaqaqabula imikhulumo ngithi ithe uma ifika ingilosi yathi ithunywe ubabilanga yena lo wathi siyichithe ingilosi owathi uma ifika nje sizositshela into engazange uShembe asifundise yona siyichithe angazi inkosi ilanga inebhadi ngizosho njalo nombani nje uthanda ukuhlubuka uyathanda ukusebenzisa igama layo nombani uthanda ukuhlubuka uvela anamathele egameni lenkosi ilanga angazi noma ingoba babona uNkulunkulu bayo yini noma amandla ayinawo manje uyecabanga ukuthi uma esethi inkosi ilanga ngithi sekuzotatazela wonke umuntu alandele yonke imbhedo lena inkosi ilanga ningadideki kumaNazaretha niyenizwe leyo ndoda ikhuluma leyo ngilosi yayo inkosi ilanga yathi siboyiphikisa Amen. thina siyokwenza kwasho uShembe kuphela hayi ingilosi salungiswa amaNazaretha salolongwa siyela thina esonweni siyela ngokulandela inhliziyo zethu Shembe washiya thina silungisile ukuthi sizwe singavumi ukungena ngithi angidlule kule ngoba mhlawumbe niyendideke ayikho into enye siyoyenza nesoyilandela emhlabeni ngaphandle kokwakhulunywa uShembe sanikwa amandla ukuthi ingilosi siyiphikise so njalo ukuthi niyiphikise ukuthi hey suka la wena nayo-ke leyo siyayiphikisa ukuthi hey ayihlukayo nathi into ehlekisayo-ke lo mnumzane uma eyichaza lento yakhe uthi inkosi ilanga yade akaphume ebuhleni angiqondiye lapho kodwa ngikhuluma izinto ezenzakalayo ukuze nginihlomise eyade akaphume ebuhleni azokwakha ibandla likaNkulunkulu ingilosi uthi ifike ithi ithunywe inkosi ilanga hey indaba enjalo angazi isayensi yezinga eliphezulu ngoba lento yenzeka kubona obabili kusho ukuthi ngizosho njalo mayithina ngento yakho nobabili uzositshela lo mNazaretha ukuthi asilandele wena senzeni asikhulumi thina leyo nto leyo thina umuntu owakhuluma noNkulunkulu Shembe Amen. wathi sezohamba wayesesiqashisa ngoba wayesebonile omdala wensuku ukuthi hey khona ngosomathuba lana kuyoqhamuka kuzama ukubawungula labantu ngelinye ilanga wathi nigade maNazaretha enginganifundisanga khona ubaba anganifundisanga khona ningakwenzi njengoba sihleli lapha nje nisibona sihleli lapha sihleli ngaphansi kwalezo sisekelo maNazaretha isithini namhlanje isithi uma isichaza le ndaba yayo hey ngoba abantu umuntu abesazizwa mesekhuluma mhlambe nami kuba njalo isithi kufakazelekizwi elakhulunywa inkosi ilanga emzini wasePhakameni lokuthi thina boShembe sizohamba siyobuya eminyakeni emva kweminyaka eyocela 40 kusho indoda kusho umuntu zolo lokhu obengahambile uShembe kuyena esemzini wasebuhleni ubengahambile kubhizi nenyanga yezulu kunqanyula izinkalo ngalo Shembe namhlanje ngoba usemtholile leli demon selimzuzile useyakhumbula ukuthi yayishilo le ngilosi uma isifika kusho ukuthi yonke lento abeyenza ebuhleni kule minyaka eyama40 bingekho uchaza lokho phela ngoba uma esethi wayishilo kanti usefakaza le ndaba esihleli ngayo sihleli ngaleyo ndaba lana yokuthi inkosi ilanga yathi izawuhamba emhlabeni kuyoqala iminyaka iyocela 40 useyayikhumbula ngoba usefuna ukusukuma enze lento yakhe useyalikhumbula iqiniso umbuzo kolengayo-ke ubenzani ebuhleni yonke leminyaka uma ngabe uShembe ubengekho uma ngabe wayevuma ukuthi inkosi ilanga yakusho ngoba phela ithini esilokusama lapho amadoda ongcobo ahambile lokupama lapho hambile umfundisi Ngcobo omunye obebaphikisa lona uma bethi thina inkosi ilanga yathi oShembe sazohamba emhlabeni kuthiwa ayikho leyo nto akahamba uShembe ukhona nje uShembe ebuhleni namhlanje sikufakaza lokho maNazaretha indaba yenu inkulu indaba yenu ukuthi nihlushwa yile nto eniyiyona indaba yenu inkulu phambi kaNkulunkulu wasePhakameni uyabona uma sebefuna ukwenza izinto bayizama ngayo yonke indlela kodwa umgudu bese bekhumbula ukuthi hayi umgudu walento phela uhamba lapha enkosini ilanga leni kade nimile nina kona benithuka bese beyikhumbula ukuthi hayi yonke lento isenkosini ilanga ngeke umuntu akhombe komunye uShembe athi ngiyithathe lapha cha inkosini ilanga ingilosi yenkosi ilanga uhleke mesho njalo ngoba thina inkosi ilanga yathi siyiphikise leyo ngilosi njengoba ngisho kubuhlungu usekhumbula amazwi akade bewaphika pho bekwenziwani yonke leminyaka eyama40 uma kanti khona indaba yokuthi
abantu bayazi